Naga Jingthung Tala ye ka Mawkynrew PHC naduk arp kundai triu Halor arjar san. Naga dorbar Shillong Mawkynrew bat ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKGGP Mawkynrew Circle na marga jingbom dan Dr. la palat arbana AA ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ka kong RM kurba IS kala khot yagi teki arkan hon shakamye yakran na ka khatsan trek urisaw arjar san. Ka nega jingkhot ka Deputy Commissioner ka dairu Hadien bikiteki arkan hon kim hon yaga jingyalang bala khot belong haka khalai trek urisaw arjar san ta ko office DMHO East Khasi Hills District namar ka jingbom la manwanra arngot ki doktor hakani ka PHC ka bala pelong yakini arkan hon ban numpat sha ban ple ka PHC hakate sngi la senran lang ya ka torbar Shillong Mawkynrew bat FKGGP Mawkynrew Circle Teginong yalam ka FKGGP Central Executive Committee bakantop yuba Elton Warjri Senior Vice President Lem kiwei pan habakran chikilat pathai kubor ba Elton ulong baga Deputy Commissioner kala Kular ban Buddien ni Jingthung Doktor hakatega PHC hakaban nakaliang katanat ka kot kakia kan pha Doktor no Weng haka khan riu trek urisaw arajar san badwei pat pha hakisngi banwan kumta daga jing patha ka Deputy Commissioner ki arkan hon kila Kular pleno yaga Tala balakhang yaga tege PHC yaga sngi kabanwan manstang no yaga jing shakri shaki bapang bestom hakathai DC kalau ba saiso ba Kular ba pinapoint no ya ita doktor Lashai kasngi kapo chpobuje ante po Mawkynrew PHC but so we part doktor ban appoint ka DHS yo DC in follow up ikani but in appoint employee ikani ka ko so we doktor nomor ka jingdawahi kalong joki paiba jong kanong susong joki susong jong Mawkynrew kikwa dan arngut ki doktor the DC ina Kular ba kini ki arngut doktor Lashai kin ina appoint ni way but hakini kisni benwan sa appoint si way tagtahi kalong kejikso flat na kaliang jong seng mengila DC ida Kular in appoint ni arngut ki doktor minta hi kawan ban yakendo di DC ani office suni tengira kamyo asibun ke pensya namar ke pensya ke yakendo tongi sa office ngimyo ay ke pensya ke ba ora mereka ni si ke ba minta merawan office suni DC dilai ke pensya ke ba kam ora bat ngila susu ya ke terkam jong ke PC ndai haba ngimpat poi hakane office suni DC tingidap ke cingdum namar ngilek pandektor akan nusin rong nomyo nei habawan mentai la patai sai bakan nangyak ndang inang penbiang inwan coin iwe la sai kasngi ya kabala sai kasngi ila sunghun hirban ple namar ila kren mat se ni kumgi han jong PC di ban ya wan no namar la sai pot futie ila de ban ple ni PC namar ila yo ban kren mat se kam kala yai baik ya kam kepada sa ini DC inang simkai ya doktor bonwan coin pat itai wei berdon aga cincin cuti menta sawan pat andala kot university ke ai kublai sibuan menta ka tingi gendo DC namar ila kren shai ba deiban play tengiro ngi sungso ba komisi iba bat ke bor ke bakam hacrong kren shai ta ngi la su khamha ngi la deiban play no la shai Pot seperti ya tapi si Mawkynrew. Hadien pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jingman toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya